ya khona kumele qala kube khona abazobulawa ngenxa yevangeli kwenza abaprofeti kwenza nabapostoli mawufunda ama-Hebrew chapter 11 amaqhawe enkolo baliwe lapho babulwa abayibanqunywa ngenxa yevangeli baboshwa nathi lesi sikhathi kumele kwenzeke kithi ngoba nesambulo chapter 6 before kwenzeke irepet ku-chapter 7 u-chapter 6 ibhaliwe lapho ukuthi abanye bazobulawa njengoba babula abapostoli liyasho ibhayibheli lapho ukuthi laba ake sifunde lelizwe egameni likaJesu Sambulo chapter 6 incwadi esiphila kuyo ke ngoba sikhola manje siphila kule ncwadi ngoba iSambulo chapter 7 ila kwenza khona irepture chapter 6 ufunda lapha ku verse 9 kamele inkosi babumala sibonile Baba wethu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Nkosi usisa baba nakufunda kwezwi lakho. Linamandla liyaphila baba kulenkembe zikanhlangothi zombili. Alisifundise baba lisiyale Nkosi lingene phakathi kwenhliziyo zethu uNkulunkulu wethu namandla. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Sambulo chapter 6 ngileli bazalwane verse 9. Uthi nalapho livula uphawu lesihlanu ngabona phansi kwe-altar imphefumulo ababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufazi ababe nabo laba babulawa ngenxa yezwi likaNkulunkulu lofakazi ababe nabo yibo laba umpostoli John ababona bengaphansi kwe-altar kukhona imphefumulo yabo lapho yayikhala uthi verse 10 bamemeza ngezwi elikhulu bathi koze kube nini umbuso ongcwele noqinisileyo ungahluleli uphindisele igazi lethu kulaba abakhileyo emhlabeni na. Yabona igazi lapha bekhala kuNkulunkulu kumbuso ongcwele indaba engavela ehle uzohlulela umhlaba abese phindisela igazi labo kulaba abakhile emhlabeni abababulala ngoba phela abantu bebulawa igazi labo layenyeza nosuku umuntu embulele igazi lakhe lakhala kuNkulunkulu. Uthi verse 11 ke base benikwa kwaba yilowo nalowo ingubo ende emhlophe kwashiwo kubo ukuba baphumule isikhashana baze baphelele abayizinceku kanye nabo abazalwane babo ababeza kubulawa njengabo. Yabona namanje basandileke lapho uNkulunkulu akayezi ukwahlulela lo mhlaba ngoba kusamele abayizinceku njengabo nabazalwane babo kusamele beze nabazobulawa njengoba nabo babulawa ngenxa yezwi likaNkulunkulu nanobufakazi benkosi uJesu Kristu. Leso sikhathi siyeza nakithi namanje. That's why unakubona le ndaba ye-digital ID ifaka kangaka nasema angazi lapha emateksi ukuthi lo mshini lapha emva kwama-city lo ngoba kumateksi amaningi lamasha futhi ngiyabona khona umshini la ngemuva ema-city la ngene khona abantu usufakiwe la emoto bekuplakiwe la futhi lo mshini lo uthi umuntu masengenza vele thief khona ngene sekhokhile eteksini ahlale phansi ukhona manje emateksi ngibona nje silera ngibheke emateksi edlule la sidlula emateksi selenga siyabona ngiyabona ukuthi hayibo sebeyafakile nakuma-toll gates ikhona lento lehleli la abanye sekukhona nje bafaka ama-ring nje la amnyama kufakela ama-ring lana bathi thief ngawe ivule i-toll gate hayi yi-bis system leyo nakhona etoro izofaka very soon. So ama-plans lanka esithi usathane ukuthi vele kumele kwenzeke lokho ukuze nabazalwane lapha ukuthi ngeke baze bayithathe letho ngoba phela kumele sithi no ngoba ngeke siyithathe ngempela i-digital ID. Yazobonana khona abazalwane abaqinisile nabazalwane befake. So that's why uthi kumanje kumele silonde izwi likaNkulunkulu asikalonde ozosemhlabeni ngoba ngeke usisize ngalutho ngalolo suku noma ungaba nayo yonke imali yakhe egcwele ebhekile njani uthi ulonde yona ngaleso sikhathi leyo mali izohlukana nayo mangafuna uhlukana nayo uhlukana noJesu. Isikhathi esibhekene kuso namhlanje isikhathi esibhekene naso lesi isikhathi sibi. Kodwa ke bazalwane abantu abazothunywa balolizwi likaNkulunkulu bemesaba uNkulunkulu abadela konke.
That's why asithathe yonke into abayishubelela ngaphandle abayisho thina sibamba sigcina iza uNkulunkulu sibambelele ezweni sifuna ukuhlala uNkulunkulu sisondele kuye simfune sithokozise uNkulunkulu khona nawe uNkulunkulu ezosivikela sigcina silonde kulobu obuzayo sizobe ukuzosifikela lobu obuzayo sinomoya oyingcwele ngoba bonke abangenawo umoya oyingcwele ngeke beze bekhona ukuma even ezingane ezincane. They will never bazibamba njengompostoli uPetru bazomphika uJesu ngoba noPetru waze wathi yena uzwa naye uJesu ekufeni waze kufika isikhathi ngempela lapha ngempela uJesu uye manje ke useyobethela samlanda wahosha inkebo genqa indlebe yomuntu uJesu wayibuyisela kodwa emvana kwenjani babaleka bonke sebaleke bonke ke bamshaya uJesu bamthatha walokela leli uPetru ngoba wayetheni wathe uzwa la ekufeni uJesu wamthatha wena uzomphika kathathu 3 times before kukhala nje iqhudi hayi wahamba uPetru ngempela kwenza la exactly kwathiwa nawe bukhona uyabona ufana nampela nawe ukhona even nokukhuluma kwakho uyamuthi ukhulumiswa kwakhe impela ngoba wethi impela hamba noJesu kodwa wamphika khala iqhudi kwasho ukuthi manje uPetru wamphika uJesu cabanga wayesho into deep down endlini ukuthi angeke ngize mina kuphela Jesu ngizofana nawe futhi wayeqinisile enhlizweni yakhe ekhumela ngempela ngokukholwa into ukuthi umoya ingcwele wayengenayo mase kufika ubunzima wavele wahlubuka nalesi sikhathi abazayo bezicela ubunzima bengenamoya ingcwele noma ngathi mina ngeke mina ngizoma ngithi uJesu inkosi noma bekangibulala nginankingi ungenamoya ingcwele ngeke kuzokwenzeke ngoba ubunzima bazombheka uJesu abantu bavele nje babambelele nje bashone khona bayenza yonke lento ngoba phela sohlujwa lapha zofika into eziningi ukudla onawo uzohamba uze kuphela amanzi ethiwa amanzi bawacontrol bawavula bayavala baphiphelele lo suku lolo lethiwa amaphilisi akumele ababenza amaphilisi liyazi usuku lathi awathola amaphilisi waphuza bafuna uthatha lento le forget awungena esitolo awukwazi ukwenza lutho awudrive nemoto ithwaye lapho isikhathi lapho ke ikhona izilale khona ukuthi kuzobe hlukaniswa ke lapho ngoba uJesu wathi embini khona umuntu wafike watshala imbewu enhle wathi ebusuku abanisebelele kwafika umuntu ozotshala naye ini imbewu embi wathi mase kuvukele masihamba isikhathi kwabona le iyakhula ngempela imbewu yalo muntu otshala imbewu enhle kodwa ngabonakala nokhula phakathi baze bathi abasebenzi sihambe sokukhipha lokukhula na wathi nomnini wensimbi lo wathi no ningakhiphi lekeleni ukhule konke ndawonye ngizothi mina ngesikhathi sokuvuna abavuna baqale eqala benjani bakhiphe ukhula bese kuthatha aqala amabele bese obeka kuphi engutsheni yabo nalesi yile nto ezokwenzeka manje kwasekuphela owanamhlanje badle bonke abazalwane bathi uJesu Kristu inkosi namangaphili kunje behlele sonke namathe worshipers wonke bagcwele baphakade bakhubekisa sonke siyafana kodwa siyeza isikhathi lapho uzohlonisa khona lento lesi uzohlonisa ngalokuzingela lokhu bulawa amakhono yila uzohlonisa khona ukuthi umzana wangempela lo mzana wefake uzohlonisa uNkulunkulu kade kahle uyazi yonke into kodwa nje kubaleke ukuthi asiqileni kumanje bazalwane sibe ngaba true Christian azona nomoya engcwele ngoba leso sikhathi sokuhlukaniswa ungabhubhi nabanye ovele mina babhubhe ethele uSathane ungalokukholwa ubona khona umuntu umzathu khona kanjani mawukhona usinisiwe khona the way uNkulunkulu afuna khona ngendlela ayishe ngayo ezweni ayisho omunye umuntu adukisa ngoba leso sikhathi leso uthatha into bathi ite worship leyo uyibamba leyo mhlubulo uNkulunkulu umuntu ungamtholi fika isikhathi sokuzingela umphiko uJesu kanti uNkulunkulu befuna ukuthi usindiswe uyongena ekhaya ezulwini wena wathatha yonke legcwele ngaphandle le edukisa abantu. That's why we must be very careful uma sesikhona bazalwa isikhathi zimbi asiphethe sifuna uNkulunkulu akhulume azakhulume nathi uNkulunkulu simfunisise
silonde izila uNkulunkulu akhulume nathi sizokwazi sithola amandla ngalo suku lokuzimela kwabantu azosilonda uNkulunkulu ngoba abantu abakuzuba londa noma bebaba bebezokunquma befaka isakha bafake ini bafaka umese banqumisa kwembuzi banqumisa kwenkomo inqume bakuthi ungalingi umuntu uJesu ngoba umoya engcwele uzobe khona noma begandana ngamatshe befake emafutheni bashisa ngomlilo uthi no ngiyama ngoba umoya engcwele uyena ozosethe up over impilo zethina sobe singasekho lapho ovelathi ukulasifihle spiritual bese kuba umoya engcwele obesemzimbeni njengoba Stefano bamgandanga ngamatshe bamgandanga ngamatshe wavela wahleka uphelele ukuthi ngibona izivulekile amen ovela wathi ngibona izivulekile ngibona njalo kwavula abehla ka spiritual wangasabuza bonke ubuhlungu bla ngoba uyinomoya engcwele bantu wayengena umoya engcwele bamgandanga ngamatshe afa nje ahambele lahle lesokho kodwa wayenomoya engcwele wayethozisa uNkulunkulu ezintando kulemele ivakelo abantu ngoba linjalo nathi emazaleni bazolithatha yonke ishow ngaphandle labantu laba abahlukisa abantu evangelini uzomhluka uNkulunkulu bese uvela umoya kaSathane usho ngempela awusabona umoya kaSathane sengenile ubona ukuthi ukhoza kanje nawo lo mzana nawo nomzana ugqoka kanje nawo bese thina siyakhuza ngathi hayi ngeke namele ngigqoke sothi nabo bantu bakwenza nabo bantu abasekudleni benza ukuthi nokuthi futhi nambe ngakwenza be careful. You must be very careful ukuthi ungakhonja omunye umuntu ekhonza. Wena khonza nje wena uNkulunkulu afuna ngakhona ezwini umfunisisa uNkulunkulu ngokwakho. Ngoba la ngaphandle kuphi. Wena izinto eziningi enkosi liyashona kusho lokushelo abaye bayambambatha benciphisa ivangeli alincishiswa limile linjalo ukuthi uzolandisa noma unciphise uzohlula wena kodwa kubaleke bamba leli uNkulunkulu alifunayo. Phile nje uNkulunkulu bakunjalo udlele uNkulunkulu usiza abazali kodwa into efanele ebalekile ukuthi ukuyithi kumele siyiphoqe ukuthi siyiphoqisise ukuthi sizofuna uNkulunkulu ngempela sike indaba yokudlala ngoba kulungile bazalwane akushiweli ivalo ukuthi abantu abagqweka kanjani agcini la ukuthi uyohlezi every time usuma phambili yothi abantu ama-wave nani inzipho nani awusakhulumi ukuthi abantu inhliziyo zabo zibe rani noNkulunkulu bamfuna uNkulunkulu bangafuni isoni kodwa bafuna uNkulunkulu abalume bona ngaphakathi ngoba bangagqwale uNkulunkulu afuna ngakhona kodwa zibagqilazi izono ngaphakathi bangakhona ukuhlukana nazo. Mina benze njalo babakhule ashukele vele ivangeli lenkuzoba linjalo litshela abantu bagqoka kanjani leyo nto le yinto yostart leyo ukuthi umuntu akanikele umzimba uNkulunkulu ube umnikelo ophilileyo kodwa kumele umqondo uguqulwe inhliziyo iguqulwe athole okusha okuzathi amfuna uNkulunkulu azosolela kuye adine izankulu azamthanda uNkulunkulu azi uNkulunkulu akhulume naye nomzalwane lo kodwa njalo nje make up nani ufebe nani phela abantu nabasebayazi iqiniso bayakwenza uzohleza ukushintsha yodwa njalo every time wona but ukukhulisa labantu evangelini na into ebalukhulu bazali masikusibaza iqiniso ukuthi asikhulelike manje bese nawe umzali bese uyasiphoqa ukuthi umfuna uNkulunkulu ngokwakho ukhulu ngoba phela uzoshunyezwa wena mawungaphoqa ukuthi umfuna uNkulunkulu ngeke uzukhule. Mina uphoqe uthi uthengisa isikhathi bethi iBhayibheli asithengise isikhathi insuku zimbi. Uthengisa isikhathi sakho noma uthi ubhizi kangakanani kodwa thengisa isikhathi so that amandla uNkulunkulu angazashaya ku uthengisa isikhathi sokumfuna uNkulunkulu usolele kuye until uNkulunkulu agcwalise. Amen. Yabalekile leyo. Ngoba namhlanje bazalwane hayi bakutshela hey manje ukufundisa abantu bakhuleke kakhulu bafane nawe nani manje ukufundisa abantu benze kanje lebakhonze kanje thina sifundisa abantu ukuthi abafuna uNkulunkulu bakhule uma ngakhuleki uzofa spiritual ukukhuleka kufana nokuphefumula. Amen. Ngoba siyalidla iBhayibheli ukudla uthi ngoba nawo mawudla angavula umuntu uyavala umoya ungaphefumuli uzofa ngithi noma ukudla bakubona kugcwala kube la ukuthi mawuvala umuntu ungaphefumuli uzofa. That's why asikhuleka uyi-oxygen masikhuleka sizophila le time ungasafuna ukukhuleka uyethi ukukhuleka uyafa spiritual noma ungalifuni iBhayibheli ovela ichobe lingangeni kule ngahlala kodwa mawukhuleka ukwenza lokufunda iBhayibheli nokukhuleka nokuzela ukudla uzogcwala inespect uzokhuluphala ube namandla ufunisisa uNkulunkulu. That's why ubabona abanye bazovela bashubela abantu bashubela want to now usilukile
Ukanjani umuntu ngempela beshumayela bathi nomoya engcwele kanjani? Shilo umuntu ehamba ngegift mana Holy Spirit. Ngomoya ngempela uzothi khuleka phela. Ungaze nje ujabule uyakwazi ukushumayela, uyakwazi uprofeta, uyakwazi ukukhuluma ngelimi. Khuleka ufuna ukuhlale naye. Kodwa hayi isikhathi hayi. Makufuna nokukhuleka lokho. Kanti ukukhuleka kubalulekile kakhulu. Sihlase ngoba ngofunda iBhayibheli noziba ukuthi sihlanganise lezo lezi ahlukani. Simthumise ukuze sizothola amandla siqine ekholweni. Siphoqwe ngempela ukuthi sizomfunisisa uNkulunkulu noma ungaba busy kangakanani emhlabeni. Amen. Kodwa isikhathi noNkulunkulu siyasidinga. Ukuze umoya ungalingi ngezilwane usiphele sabe sakhona ukuphefumula. Ngoba kule kufanele kusijike bazalwane. So namanje bazalwane ngoba ngisho ukuthi le ndaba ye-beast system iyanda kakhulu. Kuphela abantu abazosizakala abantu abalonde izwi laNkulunkulu. Izwi laNkulunkulu siyasiphoqa ukuthi silonde. Into uNkulunkulu mangayifuni usathana make wakutshalela uthambo yenza. Yenza into eyi-opposite kule meshini. Hayi manje esithatshele manje hamba ofebelana nentombazana noma nalo yamfana. Wena ngoba uyakholwa uyalazi iqiniso. Noma kuthiwe ngavusa inkalo kangakanani noma lingayenza ukuthi hamba uthatha neyamali uyichocho uyathi ke uganga uNkulunkulu akufuni. Wena mase ukuzwile lokho ungalingi uhamba uyokwenza. Yenza into ezoba opposite kuyo. Vele ufuna into ezovela ikususa kuleyo focus. Ibhekise kwenye indawo. Ungabe usazidla ngaleyo nto leyo. Ngoba wazidla ngayo wathi ya wona manje ukuthi izomala izomala. Mozo njalo wake. So into efunakala nje bazala ukuthi uSalmathamba oganga wena hamba izinto ezoba opposite noganga. Mayithi mcama ngemibi ukuthi buka amaphone nani into yokuNkulunkulu angafuni noma hlala imcuma ngemibi enqondweni yakho wena yenza into opposite leyo nto noma sithi iBhayibheli ulifunde noma udumise uNkulunkulu noma uhle nophume nje uphume phandle ushaya umoya ucabanga into eseceleni kulelo nto until nemoya usho uphela uhamba. Kodwa once waqala watshela something usathele kwenqondo nakho wazidla ngayo wajula lamandla amadimoni ayangena kuwe uma udlule yakushiya bese angena namadimoni uzohamba uyoyenza lemuntu othi uthanda kanje ukuthi angifuni ukuyenza kodwa uzohamba uyoyenza. Kodwa into ebali mayifeli ukuthi isathane itshala kuwe semthanda phela ungayilingi uziyenza yenza into opposite leyo nto ilapho uzonqoba khona. Uhlezi njalo ukuthi ukwenza lokho uhambe enhlaba ukuthi mina hlezi ngihlaselwe ngicabanga nje uthi angenza ukuthi kodwa mina ngiyaphikisana lokho vele ngento eseceleni kodwa usona uyayitshana uthi angenza ukuthi nokuthi uhlambulule bese uzohlezi njalo uyilwisa leyo nto. Ngoba ngani isinto izohlala ngamnandi. Amadimoni asekhanaza ngakuwe abize namanye amaningi angenela kuwe bese uhamba uyenza into lethi athi ufuna ukuthi uyoyenza uwe ekholweni. So yena manje bazalane ke sesifundile ngelana ukuthi ke abanye bethu bazobulawa. Kodwa ayikho lapho ekhulumeni kakhulu endaba le system ezayo. So besithola isikhathi ngayo ngoba sifuna uRevelation chapter 13 lapho. uRevelation chapter 13 iwona nayo esiphila kuyo. Kodwa namhlanje angizile lapho bazalwane ngihlula nje ukuthi asiqapheleni asimfundisise uNkulunkulu ngempela silonde uNkulunkulu ngoba i-beast system iya-operate manje ngempela. Amen. Amen. Ngebalekile ukuthi into ezosisiza bazalwane ukuze ukwazi ukuthi izinkulunkulu londe lihlale kuwe uze uphile njengeze uNkulunkulu lisho. Into Mariya sifundela uMateyu chapter 10 verse 3-4 sizo uJesu akusho. No, verse 32 uNkulunkulu abusemfuna lesilakhe. Ithi kanjena ngalokho-ke yilowo nalowo uMateyu chapter 10 verse 32. Ngalokho-ke yilowo nalowo oyakungivuma phambi kwabantu nami ngiyakuvuma phambi kukaBaba osezulwini. Kepha lowo oyakungiphika phambi kwabantu nami ngiyakuphika phambi kukaBaba osezulwini. There's a test efikayo le kumzalwane.
iyafika kumanje iyafika nini usathane uyasazi ukuthi sizomvuma noJesu noma sizomphika na lethamba sesisingelwa usiqala ngokuthi umphike nje uJesu sesemanje ngingakenze lutho makuthiwa nawo awulivezi inkolo ekhala bakubuza usilisi uyafihla hayi mina ngisilisiwe ngiyakhonzela njalo ukuthi ngisilisiwe nani mathi wakhonzela manje nawe uyongena khona lapho futhi phakathi kodwa umuntu akakhulu uyamphika uJesu ngalotho izenzo zakho futhi ngabe ziyamvuma uJesu ngoba into oyenzayo manje noma sezingelo usazoyenza uma izenzo zakho inkambo yakhe iveza ukuthi uJesu uyamphika wenza into uNkulunkulu angayifuni ekhala kwabakwazi ukuthi wena hey ukhuluma too much lo unenhliziyo embi akunomona mangakhuluma nanje ngiyakutshela hayi ukhuluma zakhuluma namagama akulimazayo kodwa umzalwane bazi abantu hey ngcono umuntu engakholwa ngoba umuntu mayekholwa makunje ukholwa wena sisibabele singakhona manje umuntu wakuthile ngencane ngayo uyocasuka usiyokhuluma uthethe kube nje umntwana wazi wacasuka usiyobanga umsindo ngoba uyakushiya bakahlali la unomsindo khona Hallelujah. Leyo nto ikhomba ukuthi uyamvuma uJesu bawulinga uselekulinga efuna ukubheka ukuthi unamba bani ubani ngoba uyasithetha uSathane yabona kube mnandi bakubonekile ukhona nani mase efuna ukugqamisa ukuthi unubani uzobulatha yedwa bengane ukuthi tifi izinhliziyo hey umzalwane hey asabambe bazi bathi hawu uzothetha uzikhipha ngisho inhlamba umzalwane wonke hayi yabona ukubona lapho Sathane ukubamba lapho uthi lona hayi kunelela jabulisa nje ekhoneni akafela lapha endlini zobona ngetho yedwa umtifi ziphathini uzombotha njani lo vukela ulaba umzalwane kodwa yakho lethothi leyo nto bazalane mina siyamphika uJesu semanje phambi kwemndeni bambona uJesu emuhle ngenkambo yethu ngokubanele ngokubondla ngokubenzela konke okuhle kodwa siqaphele singakwenza abakwenza uphambi osiqhameza noNkulunkulu ukuthi akafuni Amen. singamphiki uJesu hayi mina ngeke phela sebezothini ngempela vele manje ngibakithi ngisabakhonza amadlozi bathi manje mina yami sabafundi abazonke hayi ngikhipha imali yami ngobezohlaba nje mina ngizokhipha imali yami nje asikwenzi lokwenza lokho usewakhonza amadlozi ngemali yakho ithi iBhayibheli singaniki izinja okungcwele singaphosa bapharelethi kwizingulube makuthi imali yakhe nje ukuthi uhlanganisa umndeni wakho ngoba uzohlaba unike izinja okungcwele le mali ingcwele kaNkulunkulu kumele silikhe liyasikhuza iBhayibheli asikuniki izinto engcwele into zakulimazi ingena asiniki even amabhodo akho banamabhodo bengithetha abasifuna amabhodo ufuna uzohlaba awahambisi konke kwakho kusuke kungcwele uyathuthi kusele bokusebenzisa namabhadi nemphongolo awukwenzi ungathayi mina phela bathi mina phela mina ngizobanika amabhodana ngizobalela nesitofu sami labapheke kusebenza amakhe kakhona awukwenzi mina umuntu lana ngoba sengikhona sengiyazi ngakhona sengitshela bazala ukuthi mina ngiyakhona angeke usuphile ngize la nesitofu sami phela nje ukuthi lenze kuhle yena ngasenza isitofu senza amabhodana nani kodwa msehlabela konke lapha nangento zami zonke angeke izenze abantu badela ingadi mina kodwa ingane zami azami siyakhona awukwenzi awuthatha ukungcwela ukunika izinja uJesu wala ngempela even nangehealing umuntu noma ezana abantu uzofuna healing kwathi ukuthi manje mama uba nokukholwa uyamkholwa uJesu wazi ukuthi hayi vele umbuso usazofela abantu bezizwe ake ngimnike lo kodwa lo mama wayengazange uzofuna healing ngoba ekhonza ukuthi uzoyithatha healing eyisemsendaweni wrong kodwa Jesu wathi ukukholwa kuzona abantu bezizwe lo mama lo sekhala ngizomnika uthi ayithole healing ngoba nokukholwa ngikholwa ngempela nini kodwa wena ke lapha bakithi siqaphele bazalwane kodwa nje bazona sibazona asiqhubeke thini iBhayibheli kuphela mina into emele siyenze singamphiki uJesu phambi kwendeni yethu singamphiki uJesu emsebenzini nasephakathi nasesiqongo umphiki uJesu uyama uJesu Kristu inkosi bahlale bazi kahle ukuthi wena uyakholwa ngoba nabo ngeke beze bayizinto esizwe noma misiteni ngeke bafuna ukuza ngeke bafuna ukuthi bakusize ngalutho manje bakhonzela bona uNkulunkulu babo kodwa wena masukholwa ufuna ucompromise siyeza isikhathi basovela ukuthi wena umzala weqiniso
nomzala wami ma into yenze ekhaya lakho izovela obani namhlanje izoqhamuka lezi zinsuku zokugcina. Ithi iBhayibheli lapho esithelibani 34. Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni, angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba. Walo Jesu nomhlaba azange azethe ukuthula. Amen. Uthula nje akulethanga lomhlaba. Ngomhlaba ugcwele izoni kangaka emhlabeni. Kodwa nowehla uthi angithanga ukuthula ngizoshaya inkemba la. Ngishaya ngenkemba umuntu uma namadimoni ngohlaza amadimoni akuye nasemndenini wakhe ngokuba ngishaya ngenkemba ngihlukanise la. Ngithatha ongowami. Kodwa Jesu mayishaya ehlukanisa emndenini wakho uJesu uyobuyisela khona. Iphela uthi uJesu phela uyethi ukuthula phela uthi mina uqhubeke ngomkhoze namadlozi usamkhoze uJesu akwenzeki. Ngokuthi ukhoze uJesu ubuhlele namadlozi ayokho imisebenzi yabo kumnyama le. Ngizange ngoma le nyawo uthi hayi ngizobanika imali phela bathi bayasangoma nje bafuna ukugibela nje abayi kokho ngafuna awuthiphi. Akalethanga ukuthula uJesu. Kodwa sizwe ithini iBhayibheli? Kepha inkemba ulethi inkemba uJesu. Yebo ngize ukuphambanisa umuntu noyise nendodakazi nonina nomalokazana noninazala nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Kwasho uNkulunkulu ke lokho. Uzohlukanisa ngempela. Ukuhlukanisa. Yebo uze ukuphambanisa umuntu noyise. Umuntu nobaba wakhe bazohlukana. Uma beqhubeka zamadlozi akulwise wena othi usuyakholwa. Kodwa kumele ume evangelini ukhulume nabo kamnandi ungabalwisi. Mabephakama wona yehla. Amen. Ukhulume nabo kahle polite. Nethona sikamoya nje usukhuleke bathi ngizobatshela phakathi noma bengilwisa kodwa uzobatshela polite. Kodwa lo akusho ukuthi manje uyise nonina azohlukanisa nomalokazana nani noma ushadile uhlose nomalokazana wakho akusho ukuthi bese uyabazona. Ngoba namhlanje wani hayi uJesu akalanga uthe uzohlukanisa sho umndeni wabo ungakhola sayingaphonya ushiya angisebenza nabo angizophinda bengifona ngabafuni ngoba vele manje khona into ezikanje abasho abantu. Azama kuphila lapha ukuthi umndeni wakho ungakhola bedlisona sihluka kusuka nje kubo. Ungalingi uhlala nabo ungadlala nabo ungaphengela lapho ungabenze lutho nje ayeke bafaka esihogweni. Asikwenze noma sikhona umndeni sihlala nawo kuphela amasebenza into ephambene nokukhula asiyi kuyo. Yilo nesihlala lapho ke kumele qhamela ukuthi wena uyakhola bona basakhola usekhanyeni wena bona basebumnyameni babenza into ephambukile noNkulunkulu wena usayenzi yilapho uhlola bene bekhona ke bazokuzonda vele kodwa noma bekuzonda wena benzela okuhle kuphela ungahlanganyeli ezintweni zabezimbi mabehlebe ekhala bona uhlebi mabekhuluma kabi bona ukhuluma mabe nenzondo abazondi wena banenhliziyo enhle kubo. Ubezela ngokuhle ungathaya mina ngeke phela hayi even no keep imali ngabaningi banika imali yami ngeke ngikhiphe imali yami ngihamba ngiyobanika nabantu laba bezinto ezikanje nani ezikanje bazalana asifika ku Timothy usiqedile thini Timothy chapter 5 verse 5 verse 8 ebezifundele la isifundisongo wasikhuleka ngo-12 uthi kepha ke uma umuntu engabodli abakubo kakhulu abakwakhe ululahlile ukulahlile ukukhola mubi kunongakholwayo. Yabona uma ungawodli umndeni wakho nabantu bakini ulahlile ukukholwa. Noma bengaba yidanga bebe njani bakhonza amadlozi kuphela wena mabengakhonza amadlozi mabasiphile nje noma bondle nje bonke bethembele kubantu becela kuwe bondle bana uyithelo zokukholwa. iBhayibheli akwenzi lo ukulahlila ukukholwa umubi udla umuntu ongakholwa phambi kwaNkulunkulu wodla wonke umuntu umndeni ngane wonke umuntu uyawodla. Kuzokukhula kubosise kubona lithelo zokukholwa labantu abakhona ekhaya. Kodwa mangakwenzi ulahlile ukhona ungakhuluma ngelimo ezokuthi abantu bafile kodwa ukhona unakho ngokumndeni akuyakhala ngawe. uJesu akazange ukuthi uzohlukanisa ukuthi umndeni singabe sawudla sabe sawunaka siyela sabe sohlala sothi mina namhlanje umndeni wami nje nomntana wami namhlanje ngamanje samnikela imali khona ehlala kule kuma wakhe
ngingaba noma ngishadile nje olundini lami lo ngithola uNkulunkulu angibusanga ngakho phela ngisebenzele uNkulunkulu lo wakuletha uNkulunkulu ngiyakuthatha banike nabaxozulele bathole nabo hayi ukukhala ngokuthi akasondini so phela wakhola washiya kanjalo siyahlupheka nani nomuntu nakha mina ngikwezi manje ngibamba ukukholwa mawubamba ukukholwa I forget lo ungakhuleka kangakanani wenze yini manje sakubambanga ukukholwa lokho phambi koNkulunkulu siyamangalela ngoba ukukholwa noma wathi unako sungase kusekufile iBhayibheli sifuna ukuthi uma kodwa ungabodla abomndeni wakho bekhala lakho ukulahlile ukukholwa umubi ungidlula umuntu ongakholwa iBhayibheli le sibabu ungidlula abantu abangakholwa nekusuka ukuthi bazalwane kuphela sihlukana mase beqala ukubahlaba hayi thina sihlabe nobe ehlabela sidli lutho siyabanga nje asenzi lutho asidli lutho kwabo siyahlala nje noma bafast fastele nje ukubhekela uNkulunkulu bathi ungasuhambi lapho uhlaqaza abantu besikhathi esincane funeka isikhathi besenze lonto leyo bathi ngoba senze lokho ke kamnandi ungakhulumi ngonaka futhi kunoba sizohlangabeza leyo ngiyacela ukuhamba uzibuye sengiqede yonke into enyenzayo le semalo futhi uqaphele indaba okudla emngcwabeni okuyini emaphela wakho ngoba babika lebona lapho banathi inkomo efika sizoyihlaba wena makushona ekhaya lakho ngcono ungaziyo ukudla kodwa ufuna ukudla usiphathele kwakho ukudla uzokubeka la uzokudla ubathe iqiniso ukukhuluma ngomalindlela yabona noma mngahle ngashona ngingakahlathi uhlale nje nabo ngaphansi bathi mina wasemkhona noma thiwa senifile la neza umngcwabo ngizoba khona emngcwabeni kodwa manihlabela engize ngibe khona angingisize ngemali yami nangani kodwa uma umngcwabo ngizoba nani kodwa once nathenga inkomo emathekana nayibike emadlozini izobike emadlozini mina ngifuna ufaka nje imali yami lapho ngoba ngithengele ukudla mhlawumbe kuseceleni ngami amaveji ngizonika ukuthi ngipheke ngawo la kodwa le imali engithenga inkomo mina ngifuna uyifaka yami imali beyodwa leyo nikhulume nodwa leyo endabeni zenkomo mina ngivele ngifaka ukuba nokudla lo engisakudla mina ngizodla lokho okwami engizophathela kona mina kodwa ufuna ukudla ukhulume nje iqiniso manje batshele ngoba ungaloku ufihla ba wathi waqala wazo batshela sebezoza lento le noxabana uliwe kube iluka nalo ukhulume iqiniso yabona maka wakhula kulo omtshekulu mase batshela iqiniso lo fefike kamnandi ungangezi so ithi mase kufika isikhathi sothi basebelahla bathi hayi kuba nazo bashela iqiniso manje njalo wahlala phansi washitshela unjini manje akasahlanyeli ngathi la ngoba usupho inkemba ukuze besibahlaba bona mabeza ukuhlatha hayi mbizelo sibanibani ezilazo azohlala afanye imali yakhe inkemba izobahlaba uthi hayi wasitshela lo wathi ngeke akasekho kodwa mawufihle kumali uthule nje hayi ngiyatshela sifelo sikhazo compromise avusela ulaka nani inxabano ithi iBhayibheli la nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe izitha sakho soba lapha endlini yakho kini funa noma umuntu esayibheka isitha sakho phakathi ekhaya lakho wena manje uJesu Kristu inkosi ungenze kwakhe mayethuka ezisubuhlungu ekukhupha wena thoba ungamzondi Amen. udlule kubona usathane ola nempilo yakho udlule noma ngakuba baganda abakhulu nawo kanjani ubuhlungu noma umuntu ehlezi ezisubuhlungu each and every day ekhaya lakho uvele izitha zomuntu uzwa ngabakubo mhlawumbe kuba yingane zakho mhlawumbe umuntu oshade naye mhlawumbe abantu bakindeni naxabana ngosi sibango bakho kodwa wena umuntu ukhombisa iattitude kubo babephakama bona vele ukuthobe ukhulume kahle nabo polite ungaphenduli ngolaka kubo ngoba ngolako sathana ufuna ushaya wena Amen. aphodlo zikholwa bese vele inesiphithi sombhikile uJesu ethaba uphele soft yonke into ba uthe uJesu la abazoba izinto azethi abendluyeli bazosilwisa vele ithi iBhayibheli la uMatthew 37 othanda uyise nina kunami akangifanele nothanda indodana noma indodakazi kunami akangifanele nongathabathi isiphambono sakhe angilandele akangifanele ofuna ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho nolahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana yazakwazi mazothi wena unqamela ukuthola umthetho abantu bakile abakhonza amadlozi masebenza lento ulahla umthetho uNkulunkulu awumfanele uJesu mabangaphazamisi into enza uNkulunkulu lithi iBhayibheli la
nofuna nothi nokuphila kwakho uzolahlekelwa ukho ngoba lesibantele nothanda nongathabathi isiphambano sakhe angalandela kangifanele ukuthi lesithabathi isiphambano sikhona simbele uJesu ulisuthube nomzimba siyokhula ngenkani silokudla ngenkani sifunda iBhayibheli ngenkani sisithabathi simlandele uJesu senzele uJesu ayekwenza. Amen. Siphenduka abanathi nje laba baye ukuthi yona nani uthi uyakhuluma nalo muntu uqasula aphendule nje polite akabe namuntu lona hayi indaba yakhe ayikho nje masibe njalo njengoba uJesu wayenjalo basabana masibathanda abantu abayizitha zethu nehlobo zethu nemindeni sibonge senze konke okuhle kubo singathi laba ngizobathanda laba ngeke ngize ngibenzele lutho hayi yabona bangizonda ngabangifuna ngizobayiyela nje mina ngaphinde ngize ngibone benzela bonke okuhle anje ukwenza inkonzo kaJesu kumele kube nje ukuze bakubone ukukhola kuwe uthi verse 38 nongathabathi isiphambano sakhe angilandele angifanele ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlela yikho nolahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana ngoba ufuna ukuphila kwakho uzokulahlekela ukuphila kwakho nolahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa kaJesu uzokufumana makubili bakubulala ngoba kuze isikhala losibona khona asihlele ukuphila lethu ngenxa kaJesu ungathi kodwa ukuyisipost sivule ulaka saxasula abantu sakubaba eqaba nathi siqhamana bazasithatha into basikwazi uthi hayi ngifile into ngifuna uJesu ufuna uJesu ukubona uxhwele nomuntu ngifela nje ukuthi usathane nomelo idimoni lolaka nje uvula ulaka nalo lazingashayana impela uthi habe ngilele uJesu ngilikhona ayilele inkulu uJesu uyasibela yini okwakhona bahambule njengemvu engenampondo izizimbi esizishaya zikwazi iyakhala ithembele kubani kumalusi wayo kuphela nathi kumfuna sibe njalo ikharacter yethu singazilweli amebhambe kulwisa unathoba ube phansi ngoba ugcina izwi umthetho kaNkulunkulu uzobathanda bayizitha zakho. Amen. Lethi emaqhubele onamukelani uyangamukela mina bazokwamukela kanjani ekhaya lakho wena uma ikharacter yakho nenkamba kuphambukile ufana nami into ozenza ufana nabo khuluma kwabo buka ukuthi bayibukayo wenza ukukhuluma into bekhuluma ngakhona bayabona nje bazokwamukela kanjani ukukhola kukaJesu uma wena usaveza iqhaba zikaSathane. Ayifuneki leyo nto bazalwane mina ukukhuleka kodwa mafika kubo bazi into yande yimvu ngempela hayi nalaka hayi njani ukhuluma kamnandi uyathandana uyasizana ukholwa lokho ukholwa ngempela kumele siveze ungavezi ezinye izinto ukuze bazokwamukela yabona basebekwamukela bayamamukela uJesu bamukela izinto ezinhle zenza kubo bamukela uJesu bona enhlizweni zabo uzobe basebenza until baze baphenduke kodwa mawuvela uqhambe nezaSathane nje wena kanje hayibo uthi ukudla kwami ubani uzongithola unafuna nje uzokhokha hawu mzalwane ukhulume uhlele bani mina uzongithola uzomuza alangazi angakuyeze la yabona uveza into zaSathane bazokwamukela nje uJesu ubafana vele umoya kaSathane boqoba iqhilaze benjalo kodwa kumele bamukele uJesu encane yezenzo sethu ezinhle. Uthi nje verse 41 owamukela umprofeti ngegama lomprofeti uza kuzuza umvuzo womprofeti yabona nokwamukela olungileyo ngegama lolungileyo uza kuzuza umvuzo olungileyo yabona mabekwamukela umprofeti khuluma nabathi ebaxwayisa kahle ngesihle bekwamukela beshoyo bamukela uJesu nabo nje sebezuza umvuzo wabo ukuthi bathi ukuphila okuphakathi ngawe bathi sebekholwa bamhlanje sebekholwa namanje ukulunga noma somprofeti somfundisi wenza ukulunga kubo nje bazokwamukela lokulunga okwenza ukukhombisa ukukholo okuhle baje bathanda ubenze okuhle leyo nto bazoyamukela kanti bamukela uJesu kubo bese nabo uNkulunkulu nesebantwisisa bazathola umvuzo wakho olulile bawungena ekhaya ezulwini njengoba masikhola bazalwane kumele sileze ukuthi siphile ngendlela efanele right urathi impela sigqoke sibe bahle kodwa kumele siqhubekele phambili sidlule kulokho simprethe ikhalele imprethe inhliziyo zethu zimqinise uJesu emhle kubantu. Uthi verse 42 yilona lo yakuphuzisa abe nini kulaba abancane ngisho inkezo eyodwa yamanzi
aqandayo ngegama lomfundi ngiqinisile ngithi kini kasoze alahlekelwe ngumvuzo wakhe. Yabona? Noma nefika ekhala kubezocela something uyabaphuzisa uyabapha. Bese noma ukufika abazalwane uyabasilethiba bebuyele emuva nje. Engasathona ngisho into noma ijuice benzele ngoba wena uzothola awusoze umvuzo wakho ulahlwa ubenzela konke okuhle nabantu abakhulu ubenzela okuhle njalo wena. So namhlanje lokho bazama ukuthi ahlale sazi ukuthi nasemndenini yethu siveze ivangeli elihle. Amen. Bonke bomndeni sibathande sibonke. Kodwa singelinge senze into ezibi abazenzayo. Singalinge sesijule ukuzenza. Lokhu uNkulunkulu angafuni ukuthi lesakwenze asikhulume nabo sesemanje bangakazenzi ukuthi angisophile mina ngenze ukuthi nokuthi. Bakwazi bengane mawunazo utshela ngisophile mina ngenze ukuthi utshele bese emva ukukhombisa uthando la Kristu ukuze zimbone ukuthi sempela uyaphila. Amen. Uthi mina mama uyasawudla uyasithanda. Mina inkosi yami umndeni wami uyangazi uyawuprovide uhle futhi uzocela ngunike. Awunongikhuluma nami ngibenzela konke okuhle. Kodwa mangakwenzi uJesu uyamhlala noma umfundo ukuthi sikhuluma. Noma nje uzomreject. Bathi ngeke sikhona thina kunje ngoba nje akuveze ukulunga. Into ebali masikhola sisi asiveze ukulunga emndenini yethu. Ngoba bonke abantu nabangakholwa abantu emphakathini abantu esabizabalika nabazalwane befika nje phakathi beze emakhaya ethu siba provide sibanike okuhle baphuma bangabuyela ngoba ngcono kube yibo bathi hayi thina sibe right noma sisemkhosini noma ngesikhona ukuthi sidle nje sesiphuthuma isikhathi kube yibo abakushola kodwa nobe khona behleli bejabule umnandi hle nabo banike lokho banike lokhu isibuzo umvuzo wakho awusoze wakulahlekela. Umvuzo wakho kumele uthole lo mhlaba uzothola ubusibulo lomhlaba. Nomvuzo wakho kumele uthole ngale uzothola uyongena ekhazini. Kodwa nendlulisana yomphezulu yilo nje osenhlizweni yami ukuthi ikhalithe ayiveze ukulunga nasemndenini yethu nasebantwaneni bethu nabazali bethu nakuphi naleni bancane ehlipha abazali balalele ngathi ngiyakholwa ekhaya inhlamba likhipha ngomlomo. Niyadwa niyabona bona sebenza niyathothi niyanikina. Anizwa ngiyacasuka kuthiwa abuze ukuthi usuyacasuka noma ngakuthiwa 100 ngosuku wenze uthola umvuzo wakho uzothola ulalele ekhaya ungalingi uzobe ingane njengezingaphandle ezingafundile ezingabalela abazali wona awazi ukuthi uyahlonipha uyalalela uyathola engaze nakho ngadlali ihlambalaza abazali emakhaya ngempela noma sethatha izingane sephuma nazo izingane zemadrobheni izingane zibahlaba ngenhlamba phambi kwabantu abaningi sibashaya lele ingane ekhaya yeweyibuka kuthiwa iqanda manje umuntu angamshayi government ithethe singabashaya abantwana abasizobosha uNkulunkulu uthi ingane ifaka uswazi iqondise ukhipha ububi mawuyengane ungayishaya emayonile hayi nje umshaya ngolaka mase lolaka ehlisa ukaqala bephansi ibambe ingane nje ngesihle uyikhuleka ingane ifaka uswazi iqonde khona izokwathi ngeziphili yenze letho kodwa mawuyeka uyayibulala. So lokho bazaleke bona namhlanje sicela nje uNkulunkulu lokuthi Nkosi ngiyacela uNkosi ukulunga kwami ngiveze nasemndenini wami ngiveze nakubantu ngenze okuhle phambi kobuso bakho ngaso sonke isikhathi. Ngiyacela Nkosi uJesu namhlanje ungiphe lawo mandla okwenza ukulunga ukuze ngilonde izwi lakho ngiphile. Ngicela ungiphe lawo mandla uNkulunkulu ukuthi ngibe ngolungile ngingaphiki ngenze okuhle emndenini wami nakuphi mabenza okubi uNkulunkulu ngiphe uhlale ukuthi ngingakwenzi mina lokho. So lawo manje namhlanje senhlizweni yami bazalwane egameni likaJesu. Amen. Amen. Inhliziyo